دم باش بینرین هجا خوش تویل هر جهه که هین بینریامت کن افروکه مستردان آخو بریه زیرنگیریا دا بزانین بهای زیریب چنده و پتر خلقت فروشیتن یان جید کریتن دما خلق بکریتن پتر چند غرامه اوت نی خزانه پیکتینن گلمر بن دا برسوان همی پرسیارا بده زیر 56 نکه وش بری ارزان تر بو خودی یعنی اجباری معلمه پابری 10 روزه که بازار روزا 58 آبو هاتا 54 جاره که دید بلیم بیتوه چو 56 بله پتر خلقت کریتن یان جید فروشیتن يعني بيجن مثلا يا ارزون بيخل محتاج هندك وهندك جيت بيجي بالكي جرانت اللي بيت بجات كرن بله بله اگر بجین هنه هین مدلات چه کن مثلا ایکی مدلک بویتن بله يعني مثلا بقى بازن قام تشيت كان في جامعة دا اتفيري اتخليجي ام دي حاضرين مثلا دبي بله يعني قايشن انت تشتام تشيت كان مثلا قهار كان تشت وصل جام تشيت كان اما تشتام كوستيركا وطخمة تشتي توصى يعني تمام تو گوستیر کاجی چید کی گوستیر که تو چند مینیه پیون خدي اما ديف شوليوية يعني هندا تشتيتين ام بتأخير بين هندا تشتيتين زي تشيت بين يعني ديف شولي يعني ديف فاصولة ديف اويديا تمام یه سحکی زیرا چه مسئله و چه البره خودی باید برندک زیر بکری بو بجین مالا بله بو مالا بجین بیگانی آن بله بیکانیه چند خواستینه 200 غرام شو گلک این که من باشه الحمد لله شکر بخود و او 200 غرامه کرنه چند قطعه ما خودیش تمام نکرینه امشنی که برای خوشید گیرن کدی چهل بجیرن بینادش یا فره بیدن حتی خودی پامان مجبوری وید بنا خفره کن پتر بگاوه بوچوناته چند زیر بهت خواستن باشه خودی از بجم 100 غرام حتی 120 غرام و وتر قلنا کاکیش که بیکاته چین بیجینه بکه صادفی من عادیه بس بلکه انك تاي بيتشين ابيت كم بالنسبه من عم 600 جيبون ادرس بس بو خلكي كيس بيشم يعني عندك بيشش كوريج جنويتين ما ظنن يعني هكا هيك 200 غرام ابو تشيكن يعني بدي بتمام لغايه يستوي دمو هيك بوي چنا انا اعلم جي بيقول بارا بتر خلكي ما يبي راتب جي اما هندا بزور اداره خوب بكن يعني همي كسو صار نيجا بس باندك جي طبعا يهي منات بينينا بس يهيجي في المراعاة توابه هيدا كده ظروفه وانا ايه طبعا هاري والله سخيرة بيت عزيزي يلا بخيرات هلا سر شوفا وكر سلام تشيكر لا تكري والله دي كريم هيك اخذ حسيت بلا تمام بوكيه والله بو شوليا دي كاينه جام خانه ده يعني خطاي مقصد هينجي تكرنو طبعا كريم فرود نت نوكا بها چوان يا بتر خليكت كريت يان تفروشي خود كريار بتره هي حركه كريار بتره شكي ارزان وي جا حركه تيجي دكاناته اوه تمام اگر بيجين فيغوفي بيجين كوراكي حالوي متوسط بله وخزانه بيك بينيتن حتى بله. چند غرامات كريتن خود اوجي سر هر ايكي مال حالوي ديف اوويه كوي چند راس مال هي وچند پاره هي موجود ده متوسط اول 100 غرام 150 غرام تقريبا عالم كريت بارا بتر جو گلک چی تاین دی بجن 150 غرام کیمه پتر هین 150 هین بجنی بکنه چدا يعني گلک قطعه بن یا کم قطعه بن خودي ابو هيك كم قطعه بن حق دست تشت كم ترى ابو خداني او جهشت كيف تعرف شلون يعني بجين بتر كم قطعه بيتم باش طبعا بو ابيت كريت كم قطعه من حق دستي كم ترى هيك 3 قطعه من بنا 3 حق دست اعتياديه عندي قطعه كم تربن شتر جبر حق دست فروتن يجي دمانه يا مو ابا وقت تو تكري دي غرام بوتا بتر بين هيك قطعه بيت كم بن دي حق دست كم تربن دي بتر غرام بن مثلا دي بيجي تقريبا 200 غرام دفتر اجينا هيك تو 10 قطعه بكري
دفترك دبي احتمال نوتو 5 غرام ببين بتر دشن هيك سه قطعه بن دي 200 غرام بي جاتو فروشي 200 غرام ده بتر تشتش نوتو 5 يعني هندي قطعه كم تربيت بو مشتري شتره ده قويشه چت بله يعني هي هين تشيت كان بله تو چند دمين يبقى يشي حتى خلاص كي دو سه روزه كي اف زغرة فراخينه وبزحمته خودی بزحمتم بس با معمل سرل وين باش شوفت نايشه نه هوا هنا مثلا افرادك دهيتن بيشتن من اف تصميمه بخو تشيكي بو من تشيكه هوصا حاصلی تاین و تشتی تاین بجم مع وصاد فيت انا مش بچت وبيجم هنا جي بخو مثلا دي قلم كانوا تشيكن تصميمه تاین بس با كم يعني كم لا اكي الذوق هابيت مانا با معلومه كم هک اغلب هم اول توصانه هو بزحمة مثلا ايك بوت تصميمه كي بينيت بيجيت بو من هوصا تشيكه خودی هک او تشبیل فیره چه بید نه بزحمتم بس هک الفیره چه نبید بزحمت نقش شد تشت هک هبن اما دی چیک بله والله ذكرين فيغافي اكيد بيجن دما تيتا بحسي بكين انا خيزانه كرة ترسش هندي هي دما كش قالك زيريت خازيتن مانا بله والله صحيح ديدنا دا چند بيت باشه خود هندی مرف کم خازی چه تره ما دو مرف باری گیران کرد گونه هجی اوشی گونه اما نزدیکی صدقه کم تر صدقه گلک نبیت یعنی تا خيزان بكيني چابو خود راستی من 200 خاز با تو چی دیجی صدا بجا راستی اوی جامری بو من تشکران بله اگر یعنی من خونه گوت بله انا قود بو يعني هندا اوی بو من تشکران هما اكيد بيجن اگر عمر يخوش بيتن وروجت خدت كيف جنت مشانه تبك نشد زيارة شرط هذا اللي مرف يخش بيتن بدل زيريا مانا طبعا خودت چرا تفروشش بله و بهاب چند یانو که وای پیجو شش های فروش پیجو سه لیوا پیجو چهار يعني افيتنا دف هوا هكي بيجين بتر خلق افي خزان شني بكتينيتن چند غرامات شهد كان بله خود 200 پیجی نه 300 هم الواحد اگه هین بجنه اگر مثلا 200 غرام بن 150 بن یا پتر بن هین بجنه چند قطعه باشتره پتر چه بیت کرن 200 بود کنه قایش 200 پیجی بود کنه قایش و دکتر بازم گل قایش که بود 200 پیجی که ساچید اگه بجن هیرو میرفتشتن یا با که خود کنه دیگه ابو چی بو چطوره یعنی نوع قایش ترش هیرو میدیدی و وکی دیتر افی مثلا زیره هی گلک کریستال اف مورکو اف تشتاتی دا خلق واد بتن بل خليجي لزرقولة دوات بل عادي بل فرق يعني خليجي بت عراقي بت تركي بت هم يالبن السلام عليكم وعليكم السلام باش سلام خير السلامة سلامة لا أهلا سيارة وسهلا. كي بكم نكتو زيري تشيت كي بله تمام اگر هم بحث تصميمه بكين موديلا بكين بله موديلات ورد گیری بودتين چوا يتهي كتالوج نشو مدن يتهي أم عادتين يعني وكيف الكلوريكي كافنا قويشة رابطة بازن كت ليرة أو حسب كت تشتكي كافنا يتهي ألبومك نشو مدن يتهي شكلك يتهي دفخو تصميمك يشكل ناس دبوات شكل هذا بحث في بكين اجداف خو نوكا الجلك دولتات هين مصمما يعني تصميم مجوهرات او تشتي هوصات كان نوكا بوشي ملدهو كي مثلا نابيتن اكي موديل يتهين نمونه از حاجات كان موديل اكيد تشي كمو اما دفتبو من في موديل دربخه يعني هين اهتمام جرينجي بموديل ناف خويدن أم نشي يمكن أولاد وتشت مانينا قالبت أودي ماني مثلا تشتت لي زري حديث مانين قالبت فيري خرت كافنا موديلك قالبك معيني هاي أوه نوكا افا تو تشي تشيت كي كذا بجنيفو عروة دبوا كان بيتا رابط بو رابطو ليرا قويشة يعني اكيد باكي فكرت أبا دشنكو إيكي كلا حمكي دب في كان تقريبا كيفي مثلا نحسب كأبا أبانا شنكو إيكي كان بيفا لا حمكين بيتا قويش وش رابط كين أبا بجنيفو عروة وهر نمونه بجين هر قايشه كي هين چندت مين نبيبه قويش أجا بس كم أبا هو صار تقريبا حطوني في المرف دي إكريزي خلاص كان شوفت التيشن خلينا دجار أبو ليرا بوز بود تشتهي لنا ده ساکنه دی گرگی بکره نیدی جن تبیگانی خاصیه یا چوا نه خدا ما یکی بو بیگاه خوی کرد ما مصایا هدیه هدیه تمام زیر چوا بو تسح کری ای ول مساگه هبی پنجونی و پنج
آره والله گران هرسا آره والله قرانا وحقي أو بيجي ما بيشونو في دي شيء جو انا کری نه والله ما نقدر پتر اگه بجن اگر کچک شیکت دید نادر چند بخوازید باشه خودی او سه وجدانم بشریه یا ایدی بیشی 300 غرامه یا بی 200 غرامه یا بی 150 غرامه چون نکن نخنمو یا دینی نه دید نادر چند باشه خودی از بریم حتی کیش حتی 200 غرامه بسه زیادتر کمتر بی زیاده در نبی نه زیادتر با نگه دماته دا بابت بکینانا خیزانه براستی جی هندک تشتی هی جی هی کنیه او جی کچک چندین سالا ده حشکرکی کتن و برو واجی بیجین کرجی ده حشکچکی کتن چندین سالا دماته دا بابت خواستنا و کچهانه اف کچهانه ده بیجیتن هماوره من بخوازه خیزانا من ده من کتا گستیر کو کتا تبلاته لی حتی چیتن تخازیتن نا کتا گستیرک ده کتا قایش و کتا تجی وره زیر آنکو وکی بابت حیله لیتیتن کردشید که چه خازیتن دوی کره هنیل شرمیدن 300 و 400 و 500 غرام آخر بری بکینانا خیزانه یانجی بری ببیت بابت خواستنا وکچه افاقفنه نتاده گوتن آن کل ویره بابت وکی حیله که لیتیتن جبرنده پیتویه کچ خدام بریارا خوبیتن دما بیجیتن من افکارت ویتن و من چه زیر نوین یانجی زیر برال دیفشیانت قریبن بلا دایکو بابو خشکو جنبرا و که هرکینه مای خو به زحمت در بازار اگه کر بازن کن بله تمام بترنو که آفرد بازن که چاد بده مثلا مدل تیدا بیتن آن چوا خودی مشکله يعني هركي ذوقك هي هركي تحكمك وهي يعني خليجي عندك تم قصده خليجي كان عندك قصده عراقي كان هركي وذوقي وياه بس پدر بیجی خليجيه و اوین هنی اف مدل ویرخی روسکا او چوانه او ما ايطاليه هاي ما خليجيه هاي ما تركيه هاي مشكله يعني که هركي هنی فضیه تیدا او چیه او زيره هر زيره وش کی به او ايطاليا او ايطالي بي زرقونه بي همي تشتمات هيت زير صافي او خد يورك كزرقون بس نزرقونه يعني زيره همي زيره ویرخی بینه او هنی اوا فضیه تیدا ابا تركيا بس ناكو زرقون وما زرقون خرق زيره يعني صافي زيره خلک کیفانات بن بله خودي هندك دي من قلتي 600 غرام هذه بيش بوم بس قويشي تشيكا هندك دي مشكل بطقمك وقال بوزنكو وقال جوستيلكو وقال غوركا حتى كاتي فوق وان سرچت سر هندي قطعه بيت خود دامان همه هر دی عادتی همه جی هندکا گلک چت کن دکا پیچک چت کردن یه برجی دود بون زنجیر بون تشته او زیره بره اکی مثلا یت بره خود جنگ بعمر جید کرنه یت ویگاوه بشکل طفولینه تو چاد بینی وانا خود پا بری چتر بون جانتر بون اه جاگر ویگاوه تفید تو تشتگی بخود کری تو چاد کری خودت بری مدوین جان که بجد بس با کنداری جیل فگاوه مانت فگاوه دوین همه و بری زیر جیل دی بری بو فگاوه جی زیر دی وقت فگاوه یا کدام خود تشتگی صح کریه خود از اون ساعت کمی باجي تقريبا وكي موديل تبارينا مانا از هاتم دواکی مدل بری هوا بری یا مینه اه بس نینه هندی از گرم نی باجي جانا تقريبا بله بو فيغافي بو جينكا دان عمر چت جانب كده برخو خدا بوشن کادان عمر همه گستیر که ای بسته بس بسته جد فيغافي هندي بازن كاجيت كاني با من او جیول نینه بلا حتی وری بازنگ بود جحیلا بن زیر بو واسطیه وابن بس ما پیرجنا گستیر که اک هبت ساعت اک هبت بو اکو گوتی صح که اینه همه حصه بله بريد چه بود چت كده برخو والله منات کنه نسبت بس دعوتا که منت کرینه اکا ما مهبون مال دا شين كده يدخل فروت هم فروتن ما بله هي اللي قالك هي فيغافي بيغا بخوتين نيت خود دنا بيكت خو مانا ایمان فروتن بیکال دی وقت خود ون دی وقت منه ون زنجیر بون پیلک بون تشته حصا بون گوهر کن معظم بون
فکر وام نه فند فروشین دل دی وقتی دی ابو خوشه گره که این هزرا هنده جید کن بو جنکا دان عمر نمونه خالتي بحسي قستيد كيكر نمونه هندك تشتهبن كيروانا جيبه خد بالفعل في المرة فزرا طبعا بتجيب كات مازم كات بير كاتن جحيل كاتن بجات من تديف ذوقي هريكي كوتش ذوق هي نخص منو كتا قلتي بحسي خالتي او طبعا احتمال في موديل ديزاينت نو كما هين او حاجه ناقاتن يتبري بويدي خوشتر بن يتير زير بن نو فعلا هندي بيجاك زيري جيران بوي وان قاشد زردی کنه تا بچه که مینای کنه تا یعنی زیر نزیر صافیت تو بیجی جوش برنده بوی عمری دی بیجی بچه که هن تو حشوی ستایلی ناکن. بله اکی تو بحث کی مورکه کاته دا و کی تو قیاس کی دی او به حساب بیتن؟ بله چون او سرمج حساب راسي هم وقتی کرینجی سرمج حسابه. بله. مازن افت مورکه مازن تدا به حیله؟ نه بجا او نحسب نخیر نه طبعا هم جوان حساب ناکن. بله پات ام کرندی فروشین هو سوانی نه؟ آره والله ما جوسه. هذا بيز ببو تلاقيات يابو ما يبو تشكيلي وزاركيلي باقشكيلي. أنا في هندك ويا؟ كانوا جاي أم في قياس أو دي كين دي چند هيتن ديف بارينو كم؟ كله كفروش متى؟ بله. هذا 33 غرام و 700 720 سنت. 33.720 في $5 هذا 16 ورقة و 86 دلار. نوكا بتر خلق چند غرامات كريتن يعني بتر راسه هندقي هي ده 700 غرام خازيت هاي صدا بس اجيب جن ستاندر الدهوك بتر چند بوبيكا قصته بله 200 غرام 107 8 نابنا 150 و 200 يعني الفيرينا هندا قياس يعني تمام وبتر 150 7 8 حاطط بنا 200 بتر چند قطعات بن چند قطعات شيت كان اغلب وقايشه شت كان ي 200 غرام هكا 250 بن شيز بن دستكي بازكا وقايشه قايشه 108 غرام 9 غرام 200 غرام وجان بو تحريم يعني نابنا بازكا وقايشه بو كان 250 غرام ونكاد في وقتي دا فروتن شوية يعني خليك تفروش بتر يعني تكريتن انا بوركن لك كاس نفروش جلا كيمن نك اغلب تكرنا بشتي بهاتيا 54 بشنجي نك 55 و 55 نيفا خليك اغلب تكرن زيبزي كاس نفروش مرم شكرنا برازيري جوانية لي تقال هنديجي ایمان جی سر و چاون مروی جانت کردن دم مروی جانت کردن اگر دل مروی خوش بیتن در رنگ ودانه دتا دم مروی جی دم مروی جان بیتن آنکو زرتنه نه اگر بجیم بوجانی بلکو هندک تشتی دیتر جی دل مروی و دم مروی جانت کردن جبرنده اوین زرنه کنه برخو هندک تشتی دیتر یه هی اوانا جوان دیارت کن الدمایی که جی دبیجین پیویا جیانکا خوش و جوان بو هر ایک افروکه بین ریامه کلی